Benshi muri iyi si dutuye bibwira ko gukira bigomba kuba warize, biravukanwa, umurage cyangwa se amahirwe. Aho usanga babigezeho bakubwira ko nawe wabigeraho uramutse ukoze cyane. Mu gihe wowe ukiri kwiga ushakashaka ubuzima, hari abantu bakize nyamara batararangije amashuri, hari n'abandi batayize. Iyo urebye usanga abatuye mu bihugu byateye imbere bifite ubuhanga kandi bituwe cyane. Aho muri ibyo bihugu inzozi zo gukira ubinyujije mu mashuri biba ari nk'inzozi. Ahubwo twe abanyafurika tugahiga ubukire twiga amashuri menshi mu rwego rwo kugira ngo tuzabone akazi kaduha amafaranga. Tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakire bakize batarize amashuri, ndetse hari n'abize makeya. Nibyo tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa, kora subscribe ukore no ku nzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Ku mwanya wa mbere turahasanga John Rockefeller. Buri wese yatangazwa no kumva ko umukire wa mbere mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangirije amashuri ye mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye. John Rockefeller washinze uruganda rukomeye rwa peteroli bitaga Standard Oil Company, ubu rwabarwa muri miliyari 340 z'amadolari y'Amerika. John Rockefeller amaze kurangiza amashuri ye yisumbuye ku myaka 16 gusa, yafashe igihe gito cyo kwiga ibijyanye no kubaka ibitabo muri kaminuza gusa. Bikaba bitaramusabye gushakisha ubumenyi, usibye gutangira gukora akoresheje ubumenyi bwe n'ubuhanga bwe. Mwanya wa kabiri turasanga Henry Ford. Henry Ford ni umugabo wakoze uruganda rw'imodoka zizwi ku izina rya Ford. Henry Ford akaba yaravuye iwabo afite imyaka 16 gusa, akaba yarasize isambu ya se n'amatungo. Henry Ford yari afite impano y'ubukanishi, ndetse yahise akora mu iduka rigurisha amamashini, akaza no kuba ushinzwe iby'ubwubatsi bw'amamashini mu kigo bitaga Edison Illuminating Company. Uyu akaba nyuma ahagana mu 1896 akaba yarakoze imodoka ye ya mbere. Ubutunzi bwe ubu bushobora gukabakaba miliyari 199 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwo bita Amancio Ortega. Ku myaka 14 Amancio Ortega yavuye mu ishuri atangira kugenda asaba akazi muri buri duka ryo mu cyaro yabagamo. Ahagana mu mwaka w'1975 nibwo yashinze Zara, icyari kuba uruganda rw'imideri rutanyeganyezwa ku isi iyo haza gushyirwaho imbaraga zikomeye. Ubu akaba ari umukire ukomeye mu gihugu cya Espagne. Ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 74 z'amadolari y'Amerika. Umwanya wa kane turasanga uwo bita Kiki Kerkorian. Kiki Kerkorian akaba yarahagaritse ishuri ageze mu mwaka wa 8. Yakinnye umukino w'iteramakofi, akaba yararwanye intambara y'isi ya kabiri, ari umutwazi w'indege. Byatangiye agura agace k'ubutaka mu mujyi wa Las Vegas mu mwaka w'1962, aho byamutwaye imyaka 7 gusa agatangira Grand Las Vegas, ihoteli ikomeye cyane muri uwo mujyi. Akaba yarapfuye abarirwa ubukire bwa miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwo bita François Pinault, umukire wa gatanu ku rutonde mu gihugu cy'Ubufaransa. Niwe nyiri Gucci na Puma. Akaba yaracishirije amashuri ye mu mwaka w'1947. Abanyeshuri biganaga bamubyinaga ku mubyimba kubera ubukene yabagamo. Akaba yarakoze mu nzu ya se yakiraga imbaho zo kubaka. Ubu bikaba bibarirwa mu mafaranga angana na miliyari 13 z'amadolari y'Amerika n'imyanya irenga 2,000 y'ubugeni. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwo bita David Murdoch. David Murdoch wavuye mu ishuri ageze mu mwaka wa 9, akoze kuri sitasiyo itanga gaze kugeza ubwo yashyizwe mu gisirikare mu 1945. Nyuma yo kuva mu ntambara y'isi ya kabiri, David Murdoch yaguze umushinga we wa mbere, Dinner in Detroit. Yarakoze aho mu mezi make yinjije amadolari 700 gusa. Mu 1945 yafashe Castle and Cooker
muri Hawaii yari ikuriye uruganda rw'imbuto. Uru ruganda rukaba rwarabaye uruganda rukomeye rutanga imbuto n'imboga ku isi. Ku mwanya wa 7 turasanga uwo bita Richard Branson, umugabo umwe mu bagabo banditswe mu bitabo by'abakire ku isi. Sir Richard Branson yarwaye indwara yamuteye no kuva mu ishuri ku myaka 16. Nyuma yaje gushinga umushinga we wa mbere wari ushingiye ku nyandiko Student Magazine. Uyu mushinga waje gukomera. Mu gihe cye cy'akazi yabonye imishinga igera kuri 500 yavuzwe ko ikabakaba miliyari 5 z'amadolari y'Amerika. Umwanya wa 8 ari nawe wa nyuma, Joe Lewis, umukire uri mu 10 ba mbere mu bwami bw'Abongereza. Yavuye ku ishuri ku myaka 15 agiye gufasha se mu kazi ko gutanga serivisi n'ibindi nkabyo. Mu ishyirahamwe rye Tavis Stock, Lewis yinjiza amafaranga avuye mu nganda zirenga 200, harimo n'ikipe yo mu Bwongereza bita Tottenham, hamwe na za restaurant zigera ku 135 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi henshi cyane ku isi. Ngaho rero nguko urwo ni urutonde rw'abakire biza amashuri make ariko bakaza kuba abamiliyoneri cyangwa se abamiliyadari. Ntukihebe rero ngo wumve yuko byose bidashoboka. Kora cyane ubundi Imana iguhuhiremo imigisha, ibintu byose bizagenda neza. Ni Menya Vuba TV, Paradizo TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Muhorana na Bukarif, reka tubonane ubutaha. Bye bye.